Ibihe byiza bakunzi bashema dosiye anartike mu bice bitandukanye muhereremo ndabasuje kandi mbifurije igitondo cyiza. Muri iki gitondo rero tugiye kugaruka ku makuru menshi cyane, turaje tubabwire iby'imirwano iri kuvugwa mu birometero bike cyane ugera ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Uraza kumenya buri kimwe cyose ndetse n'aho imirwano iherereye. Turaza guhita tubabwira amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC ikomeje kwakira ibikoresho bishya. Ibyo byose uraza kumenya ibyo bikoresho ibyo ari byo. Muri aya makuru turabigarukaho mu buryo burambuye cyane. Turaza kandi gukomeza kubabwira amakuru avugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Turababwira uburyo ki ndetse na strategy yakoreshejwe Wazalendo ikigarura agace ka Rumbishi. Uraza kumenya buri kimwe cyose muri aya makuru, aho tugiye kugenda tukuramburira pages zikomeye cyane. Aya makuru n'ubundi turakibanda ku kibuga cy'imirwano, turagaruka ku mpinduka zikomeye cyane zirimo ziravuga ku rugamba. Uraza kumenya izo mpinduka ni za FARDC, uraza kumenya izo mpinduka ni za 23. Byose uragenda umenya buri kimwe muri iki kiganiro. Ikaze hano kuri Shema Dossier Anarctique. Turi mu gitondo tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026. Ndashimira cyane buri muntu wese rero wemeye kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. We wakanze kuri like, komeza ubikore, ni by'agaciro gakomeye cyane. Amakuru yo ni menshi kandi ni byinshi cyane, tuba dukomeza kugenda tugarukaho tukavuga tubagezeho 5 kuri 5. Murakoze cyane rero, reka twinjire mu kiganiro mu buryo burambuye cyane. Namakuru avuga ko imirwano iri mu birometero bike cyane, hafi kilometero 10 gusa uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Abaturage bakomeje gukurikirana hafi birimo kuba. Amakuru rero akaba akomeje gukwirakwira aturuka mu baturage ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Aravuga ko habaye imirwano mu gace kari muri kilometero zisaga 10 gusa uvuye ikavumu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Icyakora kugeza ubu aya makuru aremeza ko iyo mirwano ari imwe mu mirwano ikomeye cyane, yari ifite imbaraga zikomeye cyane nk'uko amakuru atandukanye akomeza kugenda abivuga. Agace rero kegereye agace bita Ruhihi kaberemo imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi na Ruhihi iza kuberamo imirwano ikomeye cyane. Utu duce rero turi mu nkengero za Kavumu Airport. Hakaba rero hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye nk'uko amakuru atandukanye abivuga. Humvikanye urusaku rw'imbunda n'ibisasu bya rutura mu bice biri hafi yaho imirwano yabereye cyangwa se ya Kavumu. Bikaba rero bigaragaza ko abaturage barimo kugenda bagira impungenge z'uko ibintu bihagaze. Ni imirwano rero yabereye mu gace bita Ruhihi, hafi neza ya Kavumu mu ntera ntoya cyane, hagati ya kilometero 10 ndetse na 20. Aho abaturage rero bavuga ko ibikorwa bya gisirikare byagiye byiyongera muri aka karere kugeza amagingo yangara, bakavuga yuko rero ubu ibintu bitoroshye. Kugeza ubu kandi bagashimangira ko umutekano mu mihanda imwe n'imwe yo muri aka gace ndetse ukomeje kugenda uzamba. Bivugwa ko ibyo bitero byaje kugabwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, nicyo cyaje kugaba rwose ibitero hano kuri front line. Bikanashimangira ko kandi mu by'ukuri ibi byari ibitero bihambaye byo gukomeza guca intege ndetse no kubuza abarwanyi b'inyeshyamba gukora deploiement militaire. Amakuru dufite nuko Kavumu ubu yamaze kuba inzira ihuza Minembwe ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu buryo bwo gutwara ibikoresho. Zimwe muri muvuma zikorwa zijya Minembwe gutanga renforce ku rugamba zituruka ikavumu. Bityo ibyo bitero rero bikaba bishimangira ko mu by'ukuri ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi barashaka gukumira inzira iyo ari yo yose rero yakiriza bimwe mu bikoresho abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 hano ku kibuga cy'imirwano. Ubwo rero ku munsi w'ejo bagabye ibitero mu bice bitandukanye aho bitaza Ruhihi, abahazi murahazi, ndetse n'uduce twegereye Kavumu. Nibura bivuga ko kugira ngo ukandagire ku kibuga cy'indege ndetse uvuye aho imirwano yaberaga hari kilometero zitarenze mu by'ukuri 10 na 15 zibaye nyinshi. Amakuru dufite nuko ibirindiro byinshi by'umutwe w'inyeshyamba za 23 byarashwe, biza kuraswa n'ingabo z'u Burundi FDNB zifatanije n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Baza gukora rero contre attaque idasanzwe, barasa mu by'ukuri hano muri axe z'urugamba by'umwihariko birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Twamenye neza ko izi nyeshyamba zahuye n'igihombo gikomeye cyane, kugeza ubwo twaje kumenya neza ko rero ibikoresho byabo byaje kwarasirwa ndetse birimo
ibikoresho bya gisirikare, abasirikare benshi cyane kandi bakaba banahasize ubuzima. Gusa twagerageje kumenya amakuru ngo tumenye niba hari abasirikare ku ruhande cyangwa se imibare yaba yaguye aho ngaho. Abaturage rero baduhereza amakuru ndetse n'andi masoko, inzego z'umutekano zibanze barashimangira ko imibare itari yakusanywa ngo itangazwe, ariko bakavuga ko izi nyeshyamba zaje guhura n'ikintu cyitwa mu by'ukuri igihombo gikomeye cyane, nk'uko amakuru aturuka hano muri axe z'urugamba abivuga. Ni axe ya Kavumu rero, abasesenguzi bavuga ko ibi bikorwa bya gisirikare bikomeza kwiyongera muri ibice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri izi axe ziri principal nka Kavumu. Ni ibikorwa byerekana impinduka ndetse zikomeye cyane hano ku kibuga cy'imirwano. Ibi byose rero nibyo abasesenguzi bavuga. Aho imirwano yabereye rero, abaturage bakomeje guhunga ndetse kandi bakomeje kugira impungenge z'ubuzima bwabo, aho bamwe rero batangiye kwerekeza mu bice bisa naho bitekanye, abandi bagahitamo kuguma mu ngo zabo kugira ngo rero bakomeze gushaka uburyo ki mu by'ukuri bashaka umutekano w'ubuzima bwabo. Ibyo byose rero ni ibikomeza kugenda bivugwa kuri aka gace ka Kavumu, kamwe mu duce rero dusa nk'udukomeye cyane cyangwa se tunakomeye se tunasa mu by'ukuri mu duce twose tuba turi hano kuri front line. FARDC ikomeje ibikorwa byo kwigaranzura abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Amakuru kandi aturuka hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo arerekana ko ingabo za leta ya Congo FARDC zikomeje kugaragaza impinduka zikomeye cyane, mu gihe kandi n'ubundi kuri itariki ya 11 mu by'ukuri hagiye hagaragara amakuru menshi cyane ngiye no kwinjiramo yerekana uburyo cy'ingabo za leta ya Congo FARDC zirimo kwigaranzura abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Muri iyi minsi yarishize iki gisirikare bari barimo kukidomina, ariko bisa naho bamazije gushaka umwanzuro ndetse n'ibisubizo birambye. Ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo rero, by'umwihariko biravuga ko hari impinduka zikomeye cyane ku rugamba, aho umutwe w'inyeshyamba za 23 wanganye n'igitutu gikomeye kandi gishya. Abantu mu byumve neza, ubwo ndagira ngo aya makuru tuze kuyakurikirana mu byumve neza. Ni amakuru avuga ko uyu mutwe ukomeje gukomererwa hano ku kibuga cy'imirwano. Iri huriro kandi rikaba riri mu bikorwa bya gisirikare, aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi FDNB, waza VDP bongeye gushyira igitutu gikomeye cyane kuri uyu mutwe. Nk'uko amakuru akomeza gukwirakwira cyangwa se amakuru akomeza kutugeraho bivuga, aravuga ko mu by'ukuri kugeza ubu abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bari barahura n'igitutu gikomeye cyane, aho bivugwa ko ibikorwa bya gisirikare byamazije kwiyongera mu bice bitandukanye ndetse n'ibirindiro byabo muri aya majyepfo ya Kivu, kandi bikanagaragaza ko rwose ubu ugiye kugereranya nk'uko amakuru abivuga, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kongera ibikorwa byo gusatira ibirindiro bivugwa ko birimo inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu rwego rwo kugerageza guhindura isura y'urugamba, aho abaturage batuye hafi y'aho imirwano iri kubera mu by'ukuri bakomeje kugenda batangaza ko ugiye kureba ubu igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyamazije kwigaranzura ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Icyo bivuze rero nuko impande zombi zikomeje kohereza ingabo n'ibikoresho byinshi cyane hano ku rugamba. Ibi rero bikaba byerekana ko urugamba rukomeje gukomera cyane, ndetse kandi amakuru arimo aragenda agaragaza ko ingabo za leta ya Congo zirimo kwinjira mu bice byinshi cyane mu by'ukuri birimo abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23, kandi iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo ikaba ikomeje kubonekamo ihangana rikomeye cyane. Biragaragara ko ngo bahanganye mu buryo bufatika. Ubu rero kugeza ubu ngubu ugendeye kuri situation y'urugamba, bamwe mu barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bakomeje guhura n'igitutu gikomeye cyane, aho imbunda, ibifaru by'ingabo za leta ya Congo FARDC bikomeje gutungwa mu birindiro byabo. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC kirimo kugaragaza zimwe muri matekwa ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'abarwanyi bikomeje gufatirwa hano ku kibuga cy'imirwano. Abakurikirana hafi rero ibera hano muri ibi bice by'uburasirazuba bw'igihugu cya Congo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, barashimangira ko ugendeye ku birimo biragenda bigaragara, ugakurikiza situation ndetse n'uko urugamba ruhagaze, hari ibyananiye izi nyeshyamba gukora. Haciye icyumweru kirenga izi nyeshyamba zigaragaza ko zirimo kwerekera muri Kivu y'Amajyepfo ahazwi nka Baraka ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko kugeza amagingo aya ngaya amakuru arimo aragenda atugeraho, ndagira ngo mbabwire abantu yuko ubu ngubu rwose muvuma yabo yo gukora offensive attack ikomeje kugenda ihagarikwa, nk'uko amakuru dukura cyangwa se ducukumbura hariya
akomeza kugenda abishimangira, aravuga ko rero abarwanyi rwose nta muvuma bakirimo gukora ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kubafungira amazi n'umuriro. Bityo rero niho hatangiye kugenda hava amakuru avuga ko izi nyeshyamba ziri ku gitutu gishya cy'ibikoresho bya gisirikare bishya, ariko tukaba twarababwiye tubabwira tuti mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo kizaba cyabashe kumonitaringa ibitero by'izi nyeshyamba, muhebe cyane ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Iyo mvuze kumonitaringa rero ni ibitero byo mu kirere basabwaga guhagarika. Ubu rero uyu munsi bakaba ari byo barimo kugenda bakora buke buke, ndetse no gukomeza guhangana bikomeye cyane n'uyu mutwe w'izi nyeshyamba. FARDC irimo iravugwaho nanone kandi yandi makuru mashya rwose, kwakira ibikoresho bishya byo guhangana na drone, bikaba rero byitezweho kongera ubushobozi bwo kurinda ikirere. Ni ingabo za leta ya Kongo FARDC zirimo zirerekana ko zamazije gukemura icyo kibazo. Nababwiye nti rwose mu gihe bari buze kuba babashe kumonitaringa ibyo bitero by'izi ngabo biraza koroha cyane. Ku itariki 11 z'ukwezi kwa 7 2026 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo harava amakuru avuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kwakira ibikoresho bishya byo guhangana n'amadrone, bikaba rero byitezweho kongera ubushobozi bwo kurinda ikirere. Namakuru akomeje gukwirakwira aturuka mu nzego zitandukanye, ndetse amakuru akaba agaragaza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zakiriye ibikoresho bishya byifashishwa mu gutahura no guhangana na drone. Kugeza amagingo ngaya aya ni amakuru akomeje kuvugwa cyane kugeza ubu, kandi bikaba bishimangirwa ko izi ngabo zikomeje kwakira ibikoresho bihambaye hano ku kibuga cy'imirwano. Nk'uko aya makuru abivuga, ibikoresho ni ibikoresho bishya byitezweho gufasha FARDC gukaza umutekano w'ikirere mu bice bya Kivu, aho drone zari zimaze igihe rero zivugwa mu bikorwa bya gisirikare, aho kandi abakurikirana hafi ibi byahaberaga bavuga ko mu by'ukuri iri koranabuhanga ryo guhangana n'izi drone rishobora gufasha mu by'ukuri mu gutahura indege zitagira abapiloti, ndetse kandi no gukurikirana kugabanya ubushobozi bw'inyeshyamba ndetse n'izi drone zabo barimo barakoresha. Igisirikare cya Kongo rero FARDC kikaba cyamaze kwakira ibikoresho bishya byo guhangana n'aya madrone. Hakaba hari icyizere cy'uko ibyo bikoresho rero bishobora kongera ubushobozi bwo kurinda ikirere no gufasha mu bikorwa bya gisirikare. Abasesenguzi bavuga ko rero gukoresha iri koranabuhanga rigezweho biri buze gushobora kugabanya ingaruka z'ibitero bikorwa hifashishijwe aya madrone. Ubu rero urwego rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ubwo ndavuga amatangazo yamazije gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, barashimangira ko bakomeje ibikorwa byo gukomeza gushaka amahoro. Kugeza amagingo ngaya bakaba bagaragaza ku mugaragaro ko mu by'ukuri ibikoresho byamazije kugera ku kibuga cy'imirwano. Ntibigeze babasha gutangaza aho ibyo bikoresho biri cyangwa ngo bavuge ubwoko bwabyo, mu rwego rwo kugira ngo rero ngo babicungire umutekano. Ariko icyo ngo umwanzi agomba kumenya nuko bamazije gushyira icyitwa imbunda ziremereye, ibikoresho karundura hano ku kibuga cy'imirwano. Abahanga mu bya gisirikare rero bagaragaza ko intambara zirimo zirabera hano burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zishingira cyane ku ikoranabuhanga, mu gihe iyi ntambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukoreshwamo drone mu kugenzura ibibera hano ku rugamba no kugaba ibitero, bityo kugira ngo rero ibikoresho bibashe kuzikumira cyangwa se kuzigabanya cyangwa se kugabanya ubushobozi bwazo, birimo bishobora kongera kugira uruhare rero mu ngabo za leta ya Kongo FARDC no kuzigarura ubushobozi. Ibyo byose nibyo abasesenguzi bakomeza kugenda babona, baragaragaza rero uburemere bw'iyi ntambara ikomeje kumvikana hano muri East Congo. Kandi koko nibyo, iyi ntambara irimo ikoranabuhanga rihambaye cyane rwose, nta hantu bigize bajya kure. Urabona ko ari intambara irimo irakoreshwamo ikoranabuhanga rikomeye cyane. Ngabo za leta ya Kongo FARDC rero iyi systeme zizanye ni systeme yo kugira ngo bamonitaringe ibi bitero by'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Dufite amakuru yuko rero n'ubundi urugamba rukomeje kunanirana ku ruhande rw'izi nyeshyamba, by'umwihariko hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mugirira abasesenguzi banibutsa ko rwose imikorere n'akamaro k'ibyo bikoresho bizagaragarira mu buryo bizakoreshwamo neza mu bisubizo bizatanga mu bihe biri imbere cyane rwose. Ibyo byo nanjye ndabyemera cyane. Ubu tugomba gutegereza tukareba ese koko
ibi bikoresho bizakoreshwa gute, ese byatanze uwuhe mumaro, kuko kubizana ni kimwe no kubikoresha neza ni ikindi. Iki cyo rwose nanjye ndaza kwemeranya n'aba basesenguzi baje kugikoreraho ubushakashatsi. Aha rero ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho hakomeje kuvugwa amakuru nk'ayo. Tugikomeza rero, reka tubagezeho amakuru yagiye ahagaragara ndetse na operasiyo uburyo yakozwe mu buryo rero ahantu bita Rumbishi ingabo za leta ya Kongo FARDC zahigaruriye. Amakuru ava mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ibikorwa bya gisirikare guhera ku itariki 10 kugera kuri 11 Nyakanga 2026, ibikorwa bya Wazalendo, ingabo za leta ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB byageze ku ntego, kubera ko bivuga ko abagabo bagabye ibitero biremereye ku nyeshyamba z'umutwe wa 23. Amakuru arambuye y'ibyabereye muri Rumbishi arashimangira ko aba basore bagabye ibitero bihambaye nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga. Ibi bitero byibanze cyane mu buryo bukomeye cyane ariko nimivuga cyane mu myanya migari y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ni ibitero rero dufitiye amakuru kubera ko dufite umuntu uherereye hara wamaze kuyatugezaho. Nk'uko amakuru abivuga, ibitero byabereye Rumbishi byaguyemo umubare w'abarwanyi benshi. Iyi mirwano uyu munsi tariki 12 iravugwaho ko yaguyemo umubare w'abantu benshi, hangirikiyemo ibikoresho byinshi. Inzego zigenga zirashimangira ko imirwano yabereye Rumbishi yari intwara batatu. Bivugwa ko iyi mirwano yabereye hano mu gace ka Rumbishi, aha ni ahantu hafite akamaro mu bijyanye n'imiyoborere y'umutekano, ubwikorezi muri utu duce tw'imisozi ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano ngo yateje igihombo kidasanzwe. Amarakuru aravuga ko Wazalendo bakoze ibikorwa byo kugaba ibitero mu myanya yabo bahanganye, mu gihe rero mu by'ukuri amakuru agaragaza cyangwa se akanemeza ko byaje gushyira mu kaga gakomeye cyane abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23, aho abaturage bo muri ibyo bice byegeraho imirwano yabereye bo ubwabo bavuga bati Rumbishi iri muri tumwe mu duce tuzavugwa mu mateka. Iri mu duce rero dufite akamaro kanini cyane ku bijyanye n'imiyoborere, ndetse aho bigaragara ko kugenzura utu duce bigaragaza uruhare rukomeye cyane. Ni agace gakarishya hano ku kibuga cy'imirwano, mu gihe rero iyo mirwano ikomeje kuvugisha benshi cyane bitewe n'imbaraga yari ifite, bitewe n'ibyayangirikiyemo uko byanganaga. Aha rero ni muri teritwari ya Karehe. Imirwano ya Rumbishi ntago haherukaga kugaragara matekwa mu mirwano yaberaga hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We nimvuga matekwa ujye wumva abasirikare bafatiwe ku rugamba babita matekwa. Nukuvuga ngo ubwo abasirikare za gisirikare baba babizi, ntago haherukaga kumvikana matekwa. Ariko muri Rumbishi umutwe wa 23 watakaje icyo bita abasirikare, hafatiwe matekwa nyinshi. Kimwe mu bintu bikarishye, kimwe mu bintu bikomeye cyane, twabemereye ko twebwe tuba tugomba kugera tubagezaho amakuru. Aya ni amakuru mashya barimo aragenda tugeraho. Ibyo byose rero ni ibikomeza kugenda bivugwa. Ni Rumbishi abaye Rumbishi nk'uko amakuru avayo abishimangira. Reka mbashimire
bifurize kugira igitondo cyiza. Wameje gukurikirana inkuru zigezweho, nta handi wazikura uretse hano kuri Shema Dossier and Article. Icyo usabwa nta kindi ni ukunkandira kuri subscribe cyangwa sabone, ubundi natwe amakuru agakomeza kugenda kugereraho ku gihe. Urakoze cyane, urakarama. Ngayo ayo nari mfite none aha ngaha.